Vladimir Olejar i toho roku pošel 25 hektári, bo jak vari, cviklo je jedina poljodilska kultura, ktorá každý rok prinoši dobrý zarobok. Včera Olejar počel cała cviklu na perších 10 hektárov. Почали з Мєшка Вініма цвікло, Мєшка 26, 10 гектарів за Мєшка mamy віняц. Teraz uvidíme, jaki bude urožaj i to, ali vypatra dosť dobrá cvikla i to zadovoljni som za cviklu. Za cal drog, ako vytrimala u tej suši i to zadovoljni som. To normalno ще не стигло по цукровню, то ще не знає ні хто урожай і хто радигестія, але який урожай очікується? Урожaj očekujem prek 60 toni po hektaru. To nie veľo očekujem, može bude veľo lepši, razumijete, ali teljo sigurno očekujem i думам, že teljo bude sigurno. A teraz keľo uvidíme, dok prejde vagu i to, že keľo bolo, jaká bude digestija i to bitne. Všetko to poviazané. Olejar má kontrakt so Sunokovú cukrovňu Bačka u Verbaše, dostane 36 eur za tonu a očekuje okolo 60 tony po hektáre. Popri tým, keď digestija bude vyššia od standardu, i tu bude dejaka stimulacija, a na koncu obrachunku dostane 50% od troškov za kombajn i našenje. Pripoznajú mu še i dodatne 800 kg cvikli po každým preveženým vagónu do cukrovni.